Akhirnya tidak itu. Celananya kedodoran. Jalan ke Kampung Rawa, pulang pergi naik kuda. Gelagat tuh boleh jawara, tapi sampang lu kayak Ustadz Abu Janda. Ya. Jangan dong. Iya, Ustadz gadungan lu. Habis kurang pokoknya lo. Kurang ajar tuh orang. Pegangin. Emosi lu. Emosi gue. Celananya kedodoran. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.